Pozdrav, dragi ljudi! Ja sam Petra i u ovom videu obrađujem bonus dodatke koje Maja i ja nismo uspjela uklopiti u svoje prvobitnoj analizi Chichegoryoa. Ako ste tu prvi put ili se možda želite prisjetiti originalnog videa, kliknite na karticu ili na link u opisu. Nemamo se što dalje zadržavati. Dakle, važno je istaknuti koliko je ovaj roman fenomenalan na doslovno svim razinama. Narativno, tematski, kao kritika društvu. Od početka imamo napetost u dijelu između stanara u pansionu, ali i između ostalih likova u romanu. Sjetimo se, ovo je realistično djelo i tu je da pokaže novi status quo u društvu. Najvažnija stavka je novac. To nam je rečeno na samom početku knjige kada se opisuje raspored stanova u pansionu i tko gdje živi. Konstantno se u knjizi fokus stavlja koliko nešto košta, kako se troši novac, čemu likovi imaju ili nemaju pristup, ovisno o svojim financijama. No, više od toga, kapitalizam je napravio da i sam odnos među ljudima postane transakcijski. Kćeri žele da ih otac financira, a on da ga one vole. Delfin želi ući u visoko društvo, a Rastinjak se brzo obogatiti. Vautrin želi pobjeći iz Francuske i postati robovlasnik plantaže. Viktorijin tata želi nasljednika kojem može ostaviti bogatstvo, udovica stanare od kojih može živjeti i tako dalje. Dapače, kada likovi nisu motivirani transakcijski, budu narativno kažnjeni. Viktorin samo želi biti dobra kćer i sestra, no otac ju prihvati tek kada joj brat bude ubijen. Rastinjak doista voli Goryoa, no na kraju ostaje bez njega. Vikontesa, žena koja je na vrhu pariške društvene hijerarhije, voli čovjeka koji ju planira napustiti jer si dogovara brak s bogatom djevojkom. Anastazije doslovno izgubi sve zato što se zaljubila u čovjeka koji ju je iskorištavao, a Vautrin nema sreće u ljubavi jer svaki put zbog nje završi u zatvoru. Dakle, oni koji pokušavaju napraviti iskrene veze i poveznice to ne mogu postići jer osoba s kojom se pokušavaju povezati potencijalno gleda na tu vezu kao na transakciju. Vautrin je najsvjesniji ovog, novog poretka, što i pokuša objasniti Rastinjaku u onom razgovoru u dvorištu pansiona. Hint za sve školarce koji moraju ovo djelo čitati za lektiru. Taj razgovor između Vautrina i Rastinjaka je jedan od najvažnijih segmenata jer ukazuje na sve o čemu sam do malo prije pričala. Balzac obožava ignorirati suptilnost, mislim da je to jedan od razloga zašto je napisao da Vautrin želi biti robovlasnik. Doslovno bi kupovao ljude i koristio njihov rad za svoju zaradu. Jedna od rijetkih veza koja nije transakcijska, no svejedno toksična, jest veza između Delfine i Anastazije. U romanu njih dvije nisu često skupa što, nakon što ih prvi i jedini put vidimo zajedno, i ne začuđuje, no njihova nesloga je instrumentalna u odigravanju radnje u ovom romanu. Vidite, dvije sestre, obje ljepotice i bogato udane, pa ipak i među bogatima ima poželjnih i onih manje poželjnih. Maja je to prva primijetila. Delfin je vjenčana ne samo za bankara, dakle građana, već za stranca. A Anastazije joj aktivno blokira ulaz u visoko društvo. Zbog toga Rastinjak i ima šansu zavesti Delfin jer je Vikontesa u hijerarhiji pariške društvene scene na samom vrhu. Govoreći o Vikontesi, u našoj analizi smo istaknuli da su Goryo i Vautrin Rastinjaku očinske figure, no nismo spomenule Vikontesu kao majčinsku. Ona savjetuje Rastinjaka da zavede Delfin. Ona ga dovede u kazalište gdje ga žena vidi, a uz to Vikontesa naloži svojem ljubavniku da ih upozna. I naravno održi bal na kojem Rastinjak može zapečatiti svoju sudbinu s Delfininom. Kao i očevi, Vikontesa do kraja romana napusti Rastinjakov život. Pozadinska radnja između nje i njenog ljubavnika je također esencijalan dio ovog romana. Osim što je zbog vlastitih ljubavnih tegoba ekstra privržena Rastinjaku, one su glavni razlog zašto je bal i Delfinino pojavljivanje na njemu iznimno važno, jer to je Vikontesin posljednji hura. Nakon njega ona odlazi iz Pariza slomljenog srca. Obožavam taj bal jer pokazuje i Rastinjaka i Delfin u pravom svjetlu. Student, još uvijek neiskvaren, spreman ne doći na bal i brinuti se za umirajućeg siromašnog starca, te Delfin obsesivno pragmatična i opterećena konačnim usponom te zasjenjivanjem sestre, hladnokrvno ignorira vlastitog oca koji je na izdahu. I dok Anastazije doista ne može posjetiti oca,
delfin aktivno ignorira starca. Pa, to bi bilo to od mene za danas. Ako vam se video svidio, nemojte zaboraviti ostaviti like ili komentar i podijelite video sa svima onima koje mislite da bi mogao zanimati, zabaviti ili im koristiti. Ja sam Petra od Dinamičnog dua i jedino što još imam za reći jest hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći put.